Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa asyik lah. Yang kada bersih lom ni. Puh man, puh dah begah man yo. Hanam dah puh begah habis. Yang dah temanyong pi hana jawaban lom. Mampu dah begah apa masuk. Yang nak dengar, ote tak buka berita, pu Facebook, pu YouTube. Abu si urang ngatin yang nada. Ya, abu si urang ngatin. Yang pi video abu si tapi dia edit lego. Diperok macam-macam begodum. Nah yang balah video abusi, laki apoh, lakinyo, fitnah abusi, macam lah tahu. Ya subhanallah. Yang boleh ternyong, ini jawaban tidak memastikan daripada beliau. Belum nah. Yang nak dengar iperti, bengoh dum, dia nak mayak cerit dum. Perti sok-sok ustaz, sok-sok tengku dum mati tahu. Berita yang kenyan yang lalu pegah angkong pegah busi kairo kaipo kanyo kaji alah hai tengku mudua sedram dua hai ku berat buha urang do lo ku berat dusta ku berat tegan ba fitnah hanan depu de syan detan ba fitnah nemu dusta hanan depu de syan yang hanan pegah ka busi yang hana yang hana be nu puna ilung yang na yang lun hujah yang lun caci maki yang lun fitnah adehna kun hawa lun ja karang kata kan hana boleh lun ja karang kata dan hana boleh lun ba fitnah ke gure dan lun turi gure lun turi ulama dan lun turi umara be sembarangan urang drone ni petanggung jawab siat. Nayu petanggung jawab siat pu yang kelege ba berita, pu yang kelege publikasi ba media, atih lun, nutlung pesampo siat. Karena jai thai no ta video got thai jai video busi mu macam-macam bago ya subhanallah. Jai thai video lun, lempah jai. Wate ta buka YouTube, rata-rata urang jawab daripada video busi. Ya. Jawaban bangai dum. Perti nak mayak cerit dum gerentak punan. Gerentak mana puh kan, mana kuplung tabun ni kan. Nah yang pegahnyo ji yo hadapi kan Abu Mudi yo pejelas putawo sedangkan ditebar fitnahnya na tehlun no Kanada. Jadi pu pasal lung Jawa kedih Aceh untuk lun jak bertepat urang nyamba fitnah telun. Ya, ana boleh lung ya boh pen ya upload tiket ya yang merumpuk ada getenya. Ana boleh. Dan kasih bukti bahkan na saksi udip. Ya, na saksi udip alhamdulillah mentong na saksi udip. Ino ikan ada pi na saksi udip, idih dia Aceh pi na saksi udip urang yang balun ba dayah Mudi mesranyan. Ya, urang putri lun ngon gure ba Abu Mudi mesra. Na mentong rekan. Termasuk rekannya nino kerja ke Siro Guru sit. Bahkan na mengajar di Sudan be salah lun. Nyo kerja ke guru dia. Ya. Nyarakannya yang balun, gurenya yang balun budayanya. Tapi nasi tahu video macam-macam bagodum dari urang. Diubah bukti, diuplemah bukti, macam lah. Ilun say bukti. Say bukti hai sedra mutuah pu yang kelelun pegah dan pu yang kelelun hujah. Ya. Kon sembarangan, kon hana urang manusia. Hana manusia yang behe kun ke ulama. Karena ulamanya nakeh ulama genasih pot. Ya. Nah, ulamanya warisan daripada untuk buat kon tembarangan ilung lempah yo lun hujah ulama. Ulama warisatul anbiya lempah yo lun hujah. Lempah yo. Kenapa tak caci maki ke ulama hirut babah tu kekutuk tu oleh Allah. Tapi yang lun caci maki yang lun hujahnya
Demi Allah lung pegahnya kon ulama. Wallahi pu yang lung pegahnya kon ulama. Bersih dalam dua kon ulama. Ulama yang gen ulama gepeharum demokrasi. Nyan yang gen ulama. Monya ulama jino yang dong-dong bak pintu penguasa. Yang sambut perti-perti penguasa god kedih duk menghidang makan bersama. Nyan kon ulama dalam dua. Apabila kamu melihat seorang ulama bergaul erat dengan pemerintah, maka ketahuilah dia seorang pencuri. Ya, nampak. Baik sembarangan kau ulama. Dan ulama, hana kepupu drog malim. Hana ketupu drog, hang ketupu, hang jip pegah pi drog ulama. Tapi ulama jino, dijut pegah do di ulama. Gejut pegah. Nyamban berka. Gejut pegah do, ulama ni tu. Yang kon yang cedera mutua yang bumpum becut. Tanyo ka kenong pengut nyo. Nyo tanyo kenyo masa aki tun, aki jamun. Kon aki tun, aki jamun nyo kenyo katu masalah. Ti kaum jahiliyah nyo kadih lom. Ti ulama suhu kadih nyata tak kelon. Dumpu enoka. Dumpu ka dalam bidang demokrasi. Dumpu ka dalam pemerintahan. Yang hukum Allah hana terapkan. Terapkan babah segai. Wallah ini itu mandijuk proposal pukoi mai. Tapi hana tengah li. Iman ni pulau. Maah lumpegahnya. Memang gasa. Karena kamu melewati batas tak jino kiban hancur akidah bangsa. Tuh. Kubrat hancur dalam doa. Benda tu selama leh damai MOU nyo, ya subhanallah. Ya subhanallah. Hancur dekat. Cukup berat hancur. Dari phone masa damai MOU nya PNA du. PNA kafi palihan perut cik. Yang ini hidup lom perti kemenang lom perti PA. Yang PA yang PHB Syiah dalam dum tak jai. Yang dalam PA nya cukup ramai Syiah. Menyo dalam PNA lempah ramai PKI. Ya, PKI cukup jai dalam PNA. Taban mandua iblisnya. Menguasai saya dengan bui. Menguasai saya dengan bui. Mandua iblis. Jadi yang pungo ulama api sino, kagetupu nyan maling, kagetupu nyan zalim, tapi kenal lau. Bahkan persejuk lau. Naji kebut. Persejuk perti. Bi sokongan lau. Puhum. Ya subhanallah. Nyan kagetupu nyan baik taikut, nyan pancuri, penguasa zalim. Pi pakau ni nur cangklak akan ya ikut. Bahkan kan ya pakat macam masyarakat ni ya pilihnya. Kepu si dalam dua. Kepu dengku. Hoka dengku. Jika lon dia. Nyo pedih ada masjid nah. Berkalon lele ulama yang mengaku droga ulama. Berkalon videonya ada masjid. Nyan harapan lun. Berkalon. Berkalon tiap video lun yang lun pegawainya. Ilung berani berbuat dan berani bertanggung jawab. Tanggung jawab belum kon ba urung drone. Kon ba urung drone ulama-ulama yang dong bak pintu penguasakan. Ni ba Allah Subhanahu wa taala lum bertanggung jawab. Kon ba urung drone ka dalim. Alih dalim ka maling lah urung drone. Nyo kenyo tagai play lum pegah dalam dua. Terima kasih. Assalamualaikum.